lagi apa, A? Nama, A? Alhamdulillah selesai. Kalau Pak. Ya biasa ya. Mangga. Mencurkan, sampainya. Mangga. Naon kegiatan ayeuna teh? Lagi nganggur we. Ya, nongkrong we mau penganggur. Ya, cita-cita teh jadi naon atuh? Kegiatan marinir. Siga Bapak Abi. Jadi si bapak teh marinir keren atuh. Bukan. Kapungkur sama cita-cita nanya marinir. Oh, cita-cita naungkul. Iya, jadi marinir. Kayaknya naon atuh bapak teh? Di payung mah beca. Hahaha.